Iyong baik nak sispa nyo ko arngot ang mene art nyungut layo ni. Kabumut bidang sa kumba sispa sampung na ay. Tegamut ya gitaru ka sarkar di kabala lakum nugno lasay ka di Indonesia. Henry kadon kay gaway ka basmo saksot. Basmo pangmet. Basmo sinay sikadai namar ba nagispa ngut isamla kasi iba puli bat iba tray po Manipur kamtam hapo Imphal menta isyong sir isyong nagajingting bat kimtip syu kay kabanja ya gajing em gajungki namar bahakan no kasngiru kala bandan gajing sya thombor dan gajing sya hertma dan kay kabanja bahakom kini gibor bagi briu imare asurok bat yakun asurok yeletma kawai gajing pendriu bat kawai gajing pendriu hot nilai i baka sarkar Meghalaya kala evacuate lani kala lek shaw no ya kumbahan riu pun yongut isamla puli na po Central Agricultural University but ya kani hawat ila i hapan ai ke jingero Henry basul si bat kalong ba isamla kasi iban salong ki doctors iban sumar iban ai ke jing sumar yangi kumba shispa hanyo ko arngot tuntup lang garuru idang sakut hi hakate ke jaka puni ba IJ kai doctor idon giba undergraduate medical idon gi postgraduate idon gi masispa nyau ko arngut bat art nyongut la evacuate menya bat nakaliang kaseng gimla man susngap man nakamit sa kamit isupun man tangan tiak bandam ru kimyo su kabam gadi kembiang su namarba di warden ikuk ibun bagi lakhat idukan ni irkipli bikin tiak kabam gadi Pagkajing siir kalong baik bahakan nuko kapor la kadai menmit la kadai siteng senya la kadai menstep ne mensengi ibriu irushum kabu ila wan gertma ya kajak asa kajuki ban thombor bala ban kot lu sudukut ban indu no ila kajok jingin la kapor sekapor ki kun ini hadu menin ru da kajing sopsi thang yong ba ngimlong chu bagin syong ngimsa ha kani kajaka namar ba katlang mi kisngi kajing kan at nang jur watla ila penbiang de porton sipai ibabun ba ila parking de an iba klan ba Henry kini kajing kan at ai beteng bet dalam perkat kajing thang kajing dung ya mat wat kajing siap bro ban ini samla kasi kila ting sikadai e bakila kwa ban hai no Henry kalong ba ningkong ba sarkar ka ong ba kan evacuate dengan shaulot ya baro i nong Meghalaya isamla puli ke badan setia Henry penban pausi tak hendiat ngut ke shaw bat ini ikut samla ke puli doktor apo Regional Institute of Medical Sciences Imphal lem bagi kimik pa joki idon apa lagi jingjar ha bagi kimik paru kimnang su ban yo tia yo dam namar ba kimtip ke ke banjai ki ku joki ningkong ke sarkar ka ong ba kan evacuate lut ki baro Henry hadin kami ke jingkran ban ong ba ngila ban shaw tang sipongut hakashi sngi dan ngila ban shaw tang laingut hakashi sngi ke sarkar ka ong ru ba ke Ministry of Civil Aviation kam I clearance ya ka flight balik shaw yaki bakanir ng snow bakiwi jela ke Arunachal Pradesh ke Sikkim ke Tripura ru ki ma ke ju ka jing hakaba kadon ka ta ka jing bom I clearance dan ni jing bom island ka Ministry of Civil Aviation for Delhi yang ki flights bala book ki jela bakilan anti po Imphal airport ban shaw no Henry ilayo kubor menehi ba hadin ba ka Ministry of Civil Aviation ka klam khangshu marmari tang meneh kejela Sikkim berkejela Tripura boro artili nadu tang step ila penbet berkilala ban shaulut ya boro isamla puli di jongki napo nang napo Imphal kabamut bagi samla puli napo rims napo puli po Sikkim bagi samla Tripuri puli apo rims kilayo bani pashi yang kilayo ka flight batang gawe ke charter flight kilayo di kalong ke ke basulungo pada ba balai hadin bagi taki we giyo kita ki flights Henry di fight ba di samla puli jong ka jela Meghalaya pada kimyo Henry hapan mi RR laingun kani kalong ke ba ladang yai beteng yai sateng dengan sya tang sipongut ak sisi lain laingut ni datang arpungut galak penwara ke jingmai bangsa nomor ke mengalong meneh baka jing ya kena kadang mi isi kadang jur bangimtep ke banja ya kini ki para samla jungi di badang don apa dengan kejing puli hangki apo RIMS apo Imphal dengan kuat bertentu
Eka Sarkar bala dikiway ki Sarkar jela ila kum ka Tripura ka Sikkim bat ka Arunachal Pradesh bidang Shao San ko argut ne na po Impal bala da maki kila kam su Shao da homut di spangut bali ki jela ji kamla ban buteng banong ba lasay in Shao Shipol ni arpawut la sisni sa arpawut la sisni sa sampawut kay kabanja para sama jungi bidang don hang tipo rims kumbang ong mene kabam kala janlut lada kinang hati ay up kadang nipis ni kin bam da kay lada kadon kecingwan thombor menu ban bakli ban pek ya kata ka security ke jungki mar kan mengi yang ti buat iboran ti mlasu ban te lakam de jingi kana hawat keseng kalai keren bat ki community leaders ni kin ngelam jong jak riu meitai bat kuki di badan city siapa Manipur bat hamtam apo Impal kepada ke Shillong jeng meitai nilai keren ban makiru ila ay kata ka full assurance banong ba kay ru kanam jay ki samla guli kasi di mana po rin sani ay iong ru ba ladadan kami ay ru kinya kendu ban mi bek kata ki samla kasi ban tolong basisya hakaba delegation jongka all Manipur students union hako ba jingalam tu presiden ubang jam sana tomba meitai menen kasni ila ni ko RIMS menyakendu ni samla kasi berpesngau wati ba lagi kam penuh hakan por tiarap bat kunjur lagi kam ban escort ang fire tiarap ndrekin la ban escort ang airport kinamla bat yang flights bat iyong hang bayde ban security ru mar bagidi ginangalam je beriu jeng meitai lapak kubor kerwo syokoro ipat ba kami surok banyukun ba ombet ban kata kasi hendrei hapdeng kata assurance kian tiru dan gini kicing akan iriu sum kabu bidan be yo kiban kita iriu sum kabu pat ini kalau ka kerwo sa Sarkar jela bahkan ni ketika emergency situation baka Sarkar jela kadai balik Shao no mar bade ban wat kilak kilimti ban yo dari charter flights balik Shao no ya boro sispa inyo ko argut bidang Meghalaya di bidang sakut apo jela Impal bat kaseng hi ko ong ba lada ka Sarkar kamla balik nta kamon kambangsi ban hapsim dakawi ke sinjam tang banyo ban penbor ke Sarkar dan miwat ban hap ban yarap hiru di kita samla puli di basakut nanti po jela Impal di balaong ba ladang nimyo da ke airport buat ladang hap ban ke kali kay kebaja padang lenti lagi thawan yap ru di madiap no kita menila akan dengan like no dengan Jakarta kita kan ke kerwo kebangang la yosro ban takwa pun slow ni borong di jadi beliau ini dia pressure ya ke Sarkar pada dia Shao no hi marmar hispa ni keluar buat nang Meghalaya di basakut apo RIMS Impal